Ilham Boulila, comédienne et animatrice. Sido, spotter publicitaire, chanteur. Ça commence. Sido, c'est un ami Moussen Chhalaya. Voilà. Je suis une personne qui bouge trop. Ah oui, il est là. Voilà, en tous les cas, l'équipe n'a toujours il a غادي mais il a يخص الحاجة. انت دي صايم beaucoup plus. Voilà, سلامي لكل يوم يمكن. Eh, c'est ça. سهام particulière. حملة ما تزيد الصلصة يوكلنك هاد الصلصة ولا باش مي تصلصة كني ولا تصلصة ولا نك تصلصة. دونك سهام dans le groupe aimable quoi. Merci. C'est une question compliquée. Mais par exemple, télé التسييق. Qu'est-ce que je m'en milieu après تيت. Allez la غادي تكمل. نكينيا من ما تيش متسخم parce que vers le domaine artistique à l'âge de 14 ans, tu m'as vers le théâtre, زقير دي برا. Alors dès que tu as le téléphone, من ما تيش متسخم. Moi, Atay, jamais su le qahwa. Très bonne question. Deux fois, trois fois ou trois fois. Par exemple, la soirée, ça va jusqu'à 4 fois double thé. Ok, moi je suis café. Trop café. Trop même. Trop caféine. Beaucoup de choses à dire. Par exemple, de la chala les amis. Enfin, de la khna. Tu m'as fait dire que c'est ça. Voilà. Ou beaucoup de choses à dire parce que tu vas découvrir que nous sommes à le temps. avec des personnes qui méritent là. Tu m'as au moins le temps ça dire عندنا نظن وكد نظن. نكيني pas grand chose. Ma vie a commencé, ça va. Donc je suis bien, je suis bien dans ma tête. Donc peut-être changer quelque chose, peut-être les études, parce que je suis plus scolarisé avec les études. Voilà. ولا مزويرو كش ما كنبغي الصلاة. السلام عليكم الزلفل وليت بعد الخير ان شاء الله راكم ملاح. C'est tout. Parce que c'est le race toujours. Voilà. Assalamu alaikum الزلفل. كي ناس تحفظها جوست ميموز. تقصيتك الميموز لي سبيسيال. فوالا. D'ici 20 ans, Inch'Allah, ما ندير المثارة. Inch'Allah. J'ai des projets à faire. C'est vrai que nous rêvons Inch'Allah à réaliser. Peut-être aussi d'autres enfants, Inch'Allah. Des frères, des sœurs et mon fils Iyad. Là, c'est un petit peu un rêve. Pour moi, il est compliqué. Voilà, tu as dit la voix off et nous. La voix, ma voix off. Et Europe 1, Énergie 12. Et voilà, c'est un truc, c'est un rêve exceptionnel pour moi. Non, Marc Malaka. On dirait que Marc Malaka dit ça d'elle. Parce que dit une caresse guédose, mais lui ça le dit tas. Ça. Kini, c'est rare une personne. J'ai deux personnes. C'est mon fils et ma mère. Tu as une carrière de l'inconnu. Après, les sous-titres. Voilà. Deux personnes. Alors, deux personnes, j'ai tout d'abord ma mère. Et puis, comme je disais, c'est là. معليش غير ميت سيدها. Amine
Amin Djem'a Serij, que je salue, et puis si. Exprès. 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 مايونيز البيتزا مايونيز الهريسة كاتشوب خلطها تصفى مي بوكو بلوس تخدم الهريسة جوغ تورال وي خدمها الهريسة داكور حمل قالها مي سيدو يخدم التورال الهريسة البيتزا ما تبدين اي نورمال هرس كان سي اش te conseille pas كتقيمض اسقيمض خام دوبل 6 double 6 papa je pense pas non pour mon avis hein. Oui. Ferrero non, avec tous mes respects les Ferrero et tout, mais la barbe oui. Déjà كي نحمل غادي ولا غاركاز يسان اون باربي كي pour moi ça nous dit الهيفا اسكو ضربه ثمرت خاصة البيض واحد يقدر يحطيون مازالك مش تاخذ السيدو نورمال هكا شويه لا معليش فريرو enfin malgré quelqu'un mais كل فاست صار la salade elle est trop salade مليح ميم كاينين لي باتو فروماج تشارز فروماج كاينو دي فانيرا لا ولاش اقموش السبلع تسخلع لي باتو فروماج 4 فروماج غريير كامونبير فروماج بلون الغودا طبع تقرغري الدو دينير لو شا d'ailleurs j'ai eu un chat ça un chat هذا يموت احمر بي هي قالت فاسنيك غوتشي يعني سميت لا مارك غوتشي كاينين نو كاين لا تورتو اسمي لا مش طاحش فيها دبلي تربي اكطوالمون سيريوز كخام تورتو ريان افير كخام لا كان نسلم لي كلام على بلاش كاين فوالا فاش تحملها تورتو ماشي دابا سبا ما فوت chanteur préféré alors داكي en Algérie Slimane Azem j'adore Slimane Azem mais là à l'étranger j'aime bien la chanson française donc je vais dire Jacques Brel j'adore Jacques Brel Zara what c'était Sixon il est dit on a que tu aimes écouter j'ai fait une carrière de 25 ans sur les chansons une اما ساقي ان شاء الله ما حاجه ما كلام محمد ما تنكروا ما جمع طبل الناس acteur comédien préféré comédien je vais dire Flack j'adore Flack aussi étranger c'est Florence Foresti bonne comédienne Florence Foresti كاينه اللي كنحملها على enfin parmi eux il a Tom Cruise ذاكي لنخلا لا باهيه راشدي لا فريده صابونجي ouais il a صالح قروت genre كاهكي فريمون حملاه نواليها باسكو enfin كاع الا ندير الدومينات فاهمين خدمين genre beaucoup plus des rôles de composition alors vraiment il a واش ترفض السكسن ما توالي beaucoup de choses ترفض السكسن ouais on a beaucoup d'acteurs. Algérie, mon beau pays. J'adore l'Algérie. Mais il est vrai, je vais choisir France. J'adore la France. Ça, il est tout fait de
J'adore mon pays, etc. Mais au faire ان شاء الله ديسمبر كاع نشوفها حق ديسمبر انا نروح فوالا نشوفها كاين اون تو لي كا انت حنا نروحوا كيما تفرض ليجيبت تركي tout ce qui sont mais j'aime bien enfin les voyages que خما فريمانيو vraiment de l'Égypte de Sharm el-Sheikh exactement ça m'a vraiment تحكوا لي حياتك هنا dans le pays اي غير on sait jamais donc راجل الغاشا نروح شرم الشيخ يسم Un film préféré, culte pour moi, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'adore ce film. Je vous conseille à le voir. Qui cette année a dû enfin, c'est pas un film, c'est un feuilleton. Vraiment, je suis pas vraiment à la télé tellement des domaines. Mais cette année vraiment, Oulad Halal, ouais, vraiment chapeau. Chapeau Oulad Halal. Ouais. Attendez ton numéro, c'est professionnel. Noir. Kif, bleu nuit, noir. Parfois le rouge, parfois le blanc. Parfois... J'étais bon joueur. Je suis Messi. Pour moi, c'est Messi. Il est bien Messi. Ouais. كاينين اون تلي كخضيراك الفوت مي ان شاء الله رزدات شاوشي وي مي باغ اكزومبل اي غير مي باغ اكزومبل رزدات بيتيت غادي يحملها ان جوار رزدات ان شاء الله امي باسكو سون بير فوالا سي ان جوار الوغ ميم انت يساعد قدام انت ولا يساعد 7 ans في الحوض قدام نيس. Je souhaite à tout le monde de la réussite, de la joie, de la tendresse, que du bonheur, Inch'Allah, de la paix. Et Inch'Allah, c'est un projet, il va il va arriver à faire ce projet, à gagner sa vie, etc. Voilà, كيني سلجيها ولا نكتمنى tout le monde ضوضنا الفغيب ولا ونسن يونسكسن تسيدو وبلا ما نتو عن كيتو غير ميزامي تلا تينا الى امين جماعه سالج فريمون il était à mes côtés مليح tout le monde داك ديال دمنا سواء ارتستيك سواء عند من نظنك والسلام غاسنا ضوضنا الفغيب ولا ونسن